asilelia maing. Imen barawan pagitak jailen eugipene o weweki kapinsaletan coronavirus to COVID-19. Kapinsalet waj makaper o tau meled. Apniya sa water inin kasampalik jailen te masak te punotiki te pilnameneng ke magjailangata. Makumkinan kilometak mangmetak te karakarsang degree upuki point payu te kopakop te sudukak songata naman kisinchungalakan. Agom katsila te batola rentrok je o kaso. Inin kasampal jailen te akila majailang atar kapinsalet waj jai te katawreng penene o aramastikan. Main ko makum sa pulimaniki te patowaniki irairen kalalapak me ele tame ban wiyawi mayang atar sumawat. Eipu ko tatak suban ko sangi. Isama ban utapali e penene. Tame ban wiyawi mayanane quarantine. May bananane quarantine kisintungalakan bang ko sangya may susumayang yan patola ni store. May ko ma kuchay kin kat kumailakan bang kat na tepat patonan te kenaway. Chay ka call We Are Oceania in number 808 tuwaw silu Pohnpeian o ko yang song sawasakan ni masanan Pohnpeian parin sa wasakin komui elen sa wasakan mamiya ikisin iray bukat memen kasalita swat kalangan o kasalaliya